Assalamualaikum. Warang fire dua hakan ganik kawesa na forong edem warang hendunuge war patis gadiye me aslu mawlu adiyumuge kuriga noniyamu Naiboli Volley mubaratege update ta genatinu me kuriga hama ti huriyam menno suwale tirashu mihum miyak kiyani kon nametto mirashuga nafaruga miyam me kiyani jadu me moarek ginan kaayche ekhenna mes nan tafatu edana tirashuga miyak kiyani kon nametto me nafaruga mubbeddi mige miya ekiga hendunu gadiga hama sayaka ekiga kofi eka ekiga ama Naiboli Volley mubaratege update ta mige netteni mubaratege league buru miharam wene nimifa pirihin division balayaruga mubaratege final ge sida jaga mihodi pulunu hurihama che kamyab ko hinnawaru sport club emme pahun emihun league buruga epic sport club atun sida 3 setum match kamyab ko 77 record ka ekiga final ge jaga yagin kure henna emme chenne ko ngiru semihun miwani final datur koppa final match එක මුණා බුණානේ final match එකේ war tough match එක වේගෙන් දානේ ආහාරයෙන් කුරින් හුරියාම match එක මොළේ හො වීකම ගා වීනම ආහාරයෙන් final match හැම ගෑමස් easy කරේ නුණගාන එයාද කෙවිය final match අලගොන මිනි කුණා නම් සීදා මොලක ඉන්ෂාල්ලා හින්න support බුණදවති වියස් ගෙන support රු අලගොන මෙන් team support කොද්දෝම නෑෆරන් අශායිස් වන දෝ රේගඬු mi naafar volleyball court ice dinu gedeme iradu ke alagonu me mitibi infaro hinnawara mi tashi aru erumuge wara bodu azumaka ekiga muli team er ruhege mi infaro mitibi inshallah iradu ke alagonu me mitari hinnawara gende veda wara mase kurana emme vaadaveri mechaka mubaratuga wegen midiye pirihin division ga bazooka sports club adi GG sports academy mechu moluwa team ka final semi final ge devana jaga liben oti henama pasteta gostikama baana ma tin team point ge gotun ibbaru calculation en hadan ge hisab goti den oti naparu Chelsea mechu balan henama Chelsea en oti semi ge jaga yagi me calculation herias Chelsea mubarata wakiwa nujehene ka yagi me bazooka ya GG sports wada kuri mechu pasteta goske natija kandalan jehune egotun puratama set badaruga fantavis bavi hun bazooka set mechu setu kamyab kuri eruga vissa hisaba dieruga ves GG sports academy kuri gote en mes ege pahun hama bazooka setu ge natija ambola setu kamyab kuri ekama go devon setu ga 59 GG sports academy kamyab kurma ekige war boda paade verikan ituru wegen dia adi e timwana setu 59 bavi hun GG sports oduma ekiga GG final da datur ko fana kama war boda belewunu ekama go e fursatu nudi 59 tevi hun bazooka miwani hataru wana setu kamyab ko first one set mechu demige gosta war baada veri first one set penegen diyai de team of setu nimman libu fursatu libemun gos emna mesem megine fursatu setu nimman first one set libuni bazooka setu nimmale uni ashara stola mi akiga league buruge devana team ge gotuga bazooka semi final datur kuri timmana team ge gotuga Chelsea meti hema bazooka ya Chelsea wada kora semi final match onnani final ga hinnawara dekola kulena team kandele gendani mi match ge natijan nuri moy musavis anekka vestatu nimma puru tatlibuni atif shine arete ke block kolli shine Gagan Kumar shine Gagan Kumar getek Kayan gete kamyab ko match me kamyab kore ade bazooka sport club bazooka match kamyab kore first set goes warabada veri kodamaka hoga warabada veri wara tough මේ මෙචන් බලයර මේ හතර ටීම කි හැම අරගොන දෙකේ ගොතු වරන් එවරුගේ හතර ටීම හගීගතු එංගත හුරිහා ගොතකුම් බේස් බේරු කොලොන් තෙරියා ගොතුම් බේස් වරන් එවරුගේ ටීම තකේ වීම හැම හුරිහා මෙචෙන් මිදනි ෆස්සෙටොන් හැම වරද්දෙන් හැම එම්මේ වහවගොතු මසක්කේ කොල්ලේ වේ ටීම කන් හැම මි කාමියාව වෙගෙන් මිදනි දැන් අරගොන මෙන්නම් හැම මේ එම්මේ වහවගොතු හැම මි ලෙවේ හිවරු මේක නතිජායකි දැන් හැම කුරියන් හුන්නානේ සෙමි ෆයිනල් එකේ සම වරවරුගද මෙච අරගොන මෙන් හැම චෙල්සියා තුම් මොළවේ ෆවතේ kamaku Chelsea ki bali team ennu inshallah algon men ham waram masekke qurana kurindo dekki koluma evore sama rangalo kolumen dakka irad kurave rangalo natija e Chelsea mechu ga nere irad kurave final diyamuge waram ummeedu galgon masekke qurana
ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಅಂಹೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಮೆಚು ಲೀಗು ಬುರುಗೆ ಅಂಹೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಮೆಚು ಎಗೆಂದಿ ಮುಹಿಮ್ಮಕಂ ಕೂಡ ಮೆಚಕ ಎಪೆಕ್ಸ ಶೆಡೋಸ್ ವಾದ ಕುರಿ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಫಾಣಿಕೊ ವಾದ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆಚು ಸೀದಾ ತಿನ್ಸೆಟುಂ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕುರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೆಡೋಸ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೀದಾ ಜಾಗ ಅಂಹೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಲಾರುಗ ವಾದ ಮಿ ಹೋದಿ ಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಿ ಫಿರಿಹನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಲಾರುಗ ಹಿನ್ನವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿ ಹೋದಿ ದೆ ಸೆಮಿಗೆ ವೆಸ್ ಎಕ್ಕೊಳು ಚೆಲ್ಸಿ ವಾದ ಕುರೆ